Drugi primjer je najveći hotelski kompleks koji je sagrađen u ono doba, možemo reći, a možda i općenito kod nas, a to je hotelski kompleks Haludovo. Nazivaju ga i hotelski grad Haludovo jer zaista ima takav karakter, koji je građen, neki se našli neke druge podatke, već od 1968. otvoren 71. otvoren 72. Bila su 2 otvorenja, vjerujem da o tome nešto i znate. I jedan veliki projekt u mjestu Malinska, odnosno sjeverno od samoga mjesta, koji je rađen u doba dok je Krk još bio otok, a danas znamo da su nekakvi prostorni odnosi i puno povoljniji za taj kompleks, pa opet ima drugačiju sudbinu. Veliki projekt, to je bio zaista izniman napor da se to isprojektira i izvede i tu vidite koliko ljudi je sudjelovalo, ja vjerujem da ih je bilo još, ali ovo su vjerojatno oni koji su najviše sudjelovali, našeg akademika Borisa Magaša, uz projektantsku suradnju Borisa Brennera i Darka Turata, koji je baš nešto specifičan jedan dio radio. I tu vidimo što je sve bilo i koliko je velika i arhitektonska ekipa, sve u okviru Građevnog projektnog zavoda u Rijeci kada je Magaš tamo radio, odnosno kad je došao tamo raditi. Magaš je ovaj zadatak dobio nakon što je prethodno napravio ovaj veliki kompleks hotela, hotele Solaris u Šibeniku, koji su nagrađeni bili sa Gordinom nagradom, znači vjerojatno i znate da i Vikić da onaj hotel Panoramu dobio također Gordinu nagradu, gdje je napravio jedan projekt koji je oplemenio ovaj do tad neizgrađeni prostor. U Šibeniku vidimo kako izgleda ova šema tih građevina, isto tako ove infrastrukture, jedna vrlo jasna, odgovorna šema i sam detalj ovih hotela. I gdje je neke elemente uveo koji su postali karakteristični ne samo za taj hotel, nego općenito za arhitekturu toga doba. Prvo su vrlo autorski i vrlo posebni. To je taj ugao na hotelu i isto tako ove pergole, armirano-betonske pergole, kao nekakav prijelaz između zatvorenog, otvorenog prostora, nešto što nadkriljuje terase, odnosno platformu na kojoj se ti objekti nalaze. Tako da ove elemente naći ćemo u nekoj drugoj varijaciji i na Haludovu. Haludovo je smješteno na jako velikoj površini. Interesantno je da, premda se čini da je jako veliko, da tu veliki broj objekata, da je bilo zamišljeno još više. Ovo je trebalo biti samo prva faza od 3 faze, znači trebalo biti nekih 5000 ležajeva, a ovo što je izvedeno je 1650 ležajeva, znači otprilike 1/3. I malo je drugačije koncipirano nego što je bio Solaris u Šibeniku. Koncept je zapravo jednog tradicionalnog grada, tako i sam autor to objasnio i može se naći u objašnjenju prezentacije samog projekta koji je publiciran u arhitekturi 72. godine. Kao jedan centralni objekt koji podsjeća na neku gradsku palaču, kao, znači to bi bio ovaj hotel Palasto, centralni objekt koji u sebi sadržava sve potrebne sadržaje, kao objekti koji podsjećaju na gradske zidine, odnosno zaštićuju cijeli taj prostor sa sjeverne strane, a prate nekako konfiguraciju terena
a to je hotel Tamaris i ovaj niz 20 jednokratnih vila. I ono što okružuje i što ispunjava ovaj prostor kao neki suburbi, to je ovaj tepih izgradnja, dakle niska izgradnja tih prizemnih vila. Uz jednu lučicu, dakle nešto što je replika zapravo jedne ribarske lučice, ovo ribarsko selo. I tu možete vidjeti, evo ja sam malo i označila ovdje da se malo bolje vidi, jer ne znam koliko se ove brojke iščitavaju, gdje se što nalazi, ali mislim da nam je dovoljno poznato i da je dovoljno jasno. U sve to interpoliran je niz i ovih pješačkih staza koji uglavnom prate južnu liniju obale i isto tako ovih pristupnih cesta, napravljeno tako da zaista jako dobro funkcionira ono što je servis, ono što je prostor koji je namijenjen za osoblje i ono što je namijenjeno za goste, da se ti putevi ne križaju. Glavni objekt je Hotel Palace. Hotel Palace koji znači ima tu jednu centralnu funkciju i tu vidimo tlocrt samog hotela koji izgleda, to je u ovoj prizemnoj zoni koji izgleda jako razveden. Ovdje centralno je onaj glavni kupus koji možete ovdje vidjeti i znači unutar kojih se nalaze u gornjim etažama sobe, a onda u ovim donjim etažama svi zajednički sadržaji. I tu vidimo kako je koncipirano, dakle cijela ta obala je orijentirana prema zapadu, tako da ova osnovna os, ova centralna os koja vodi od središnjega trga i dalje do obale je nešto što je taj glavna veza između prostora gdje gost dolazi na lokaciju i tog doživljaja mora. Nakon što prođe cijelu tu os koju on vidi kao jednu novu vizuru. Inače bi to možda više ličilo na Cardo, ali ovako s obzirom na tu orijentaciju onda bi bilo možda nešto što podsjeća na dehumanost. Ono što možemo vidjeti da je ovaj ovdje kubus, znači taj glavni dio palasa, malo izmaknut u odnosu na tu os, što je bilo jedna logična odluka, jer ako bi ostalo u sredini, onda bi razbilo nekakav centralni prostor, to srce kuće, a to je ovaj centralni otkriveni hol atrij. Kako je raspored? Dakle, ovdje su recepcija, garderobe, prodavaonica suvenira, tu je drugo stubište koje je zrcalno u odnosu na centralnu os i koje vodi u gornje etaže. Imamo u ovome dijelu kavanu, restoran i sve ono što ide uz restoran, kuhinjski pogon. Ovo je dio koji je vezan uz gospodarstvo, uz smještaj osoblja, tu je pravilo nekoliko stotina ljudi, a u sezoni i dvostruko više. Ovo je noćni dio sa kazinom i noćnim barom i onda imamo otvoreni i zatvoreni bazen i one popratne sadržaje koji su vezani uz taj bazen. A sve povezuje ova velika terasa. Ovaj centralni prostor i tu vidimo i presjek kroz građevinu, taj uzdužni presjek nije kroz glavnu os, nego kroz stubište koje vodi u gornje etaže gdje su sobe. Ovdje vidimo, znači u 3 etaže se nalaze sobe, ovo je taj središnji dio i ovo je središnji prostor toga atrija gdje magaš postavlja taj atrij kako da bude potpuno oslobođen od konstrukcije, potpuno oslobođen od velikih stupova koji bi ga dijelili. Svi stupovi su stavljeni grupno i tu on koristi nešto što mislim da je poveznica prema klasičnoj arhitekturi, taj veliki red, odnosno gigantski red, te stupovi koji idu kroz 2 etaže. Cijeli taj prostor je okružen sa jednom platformom, odnosno sa galerijom, promenoarom, tako iz koje se može sagledavati ovaj središnji prostor. I ovaj ovdje kamin je isto malo izmaknut, a ono što je karakteristika da je prostor svijetao, iznad se nalaze prizme, dakle dolazi svjetlo i sa krova, a isto tako sa svih strana, znači tog prizemlja i sa ovog prostora galerije.
Ovdje vidimo kako je izgledalo na početku, a kako je kasnije izgledalo, dakle, sa ovom strukturom od Kršinića, kako kasnije izgleda kad nje više nema. Ovo je vanjština hotela. Interesantni su ovi stupovi koji ste mogli vidjeti iznutra. Dakle, to su klasični stupovi koji imaju te polulukove na 4 strane. I eto, mnogi su podsjetili malo na gotičku arhitekturu, pa postoji neka poveznica u toj logici konstrukcije. Koliko je gotička arhitektura imala taj svoj stup koji je logično proizladio iz materijala i konstrukcije, tako je to bilo i ovdje. I kad malo obratite pažnju na detalje, konstrukcija nije nimalo jednostavna, ali rađena je ona koja je najpovoljnija, a to je skeletna konstrukcija sa prepustima, znači sa konzolama koja na najbolji način nosi. Ovdje vidimo izvana opet taj veliki red i onda ovo zatvoreno prostor, odnosno dinamičko pročelje koje je zatvoreno da vi ne vidite što se dešava iza, ali oni koji su u sobama, odnosno u tim lođama koje se nalaze, oni mogu vidjeti iz samih soba i iz lođa mogu vidjeti u vanjski prostor. Neke elemente je ponovio što su bili na Solarisu i to je taj oslobođeni ugao. Samo drugačiji oblikovno ovdje u udovu i isto tako ove pergole, armirano-betonske, koje povezuju zapravo različite prostore na toj razini, a neke nove je uveo. Posebno su donijele ove koritaste ploče grede iznad bazena, koje su napravljene tako da su oslonjene na osnovce i onda imaju dojam kao da lebde i pružaju jednu mogućnost jednog posebnog osvjetljenja unutarnjeg bazena i ja moram priznati da mi je ova tu možda i najljepši detalj u kombinaciji sa tim koritastim pločama, a koji je vezan uz onu prvu zgradu sa kojom se prvom susrećete, a to je recepcija. I zapravo je neke elemente kombinirao i provukao kroz sve građevine koje se nalaze na tom prostoru, koji su imali drugačiju namjenu, drugačiju morfologiju, drugačije oblike, drugačiju veličinu. Recimo vile koje rade isto opet koristi ovaj koritasti element i dobiva ovako jedan vrlo zanimljiv motiv te pete fasade. Vile su rađene u tim grupama po 4. Na prvi pogled su iste, ali nisu. Znači, 2 su zrcalne sa jednom spavačom sobom, a ove 2 središnje su sa 2 spavače sobe. Osim toga imaju kuhinju sa prostorom za blagovanje, imaju dnevni boravak i kupaonicu, jasno, ali ovi glavni prostori su orijentirani na atrij, odnosno patio, koji je dijelom nadkriven, a dijelom je otkriven i onda se tu obično nalazi i smješteno nekog više zemlje. Osim ovoga imamo jednokratne vile koje su nešto drugačije oblikovane i ovako dosta su jednostavnije, podijeljene su i sa po 2 smještene jedinice u etaži. Ono što je bilo možda najviše izloženo pojedinim kritikama, to je bilo upotreba ovog elementa, a to je luk, ponovno uvođenje u arhitekturu i na hotelu Tamaris, gdje je to nekako najbolje se može uočiti, iako taj segmentni luk možemo vidjeti i na vilama i pogotovo na ribarskom selu, koje je replika nečega što tamo nije bilo. Inače, samo ribarsko selo Magaš je prepustio projektiranje suradniku Ratu. I interesantno je kako su različito, evo sa ovim i završavam, ovo je zapravo prethodni slajd, kako je različita sudbina ove arhitekture. Znači, za razliku od hotela Tamaris, koji je najlošije prošao i koji je srušen 2001. godine, ribarsko selo je opstalo. Sad, koji su razlozi da je opstalo, to je isto pitanje. Tu je inače bilo luksuzno stanovanje, odnosno luksuzni smještaj, za razliku od hotela Tamaris koji je bio hotel B kategorije, odnosno hotela Palace koji je bio hotel A kategorije. Ono što je znakovito, to je da u ovoj arhitekturi, koja je napravila jedan pregled arhitekture
Hrvatske tijekom posljednjih godina, od 45. do 85. godine, tih kuća nema. Što je ovako malo neobično, ja sam prvo to išla pogledati, da nađem te kuće, jer nisam baš zapamtila sve kuće koje su tu. Ima kuća i od Vitića i od Malbaša, međutim nema ovih kuća. Pitanje je zbog čega i na koji način je to tako bilo valorizirano. Mnoge kuće koje ni ne znamo danas za njih nisu, a ove koje su vrlo poznate nisu tu bile uvrštene u arhitekturu. Zbog toga mi je drago da mogu pokazati ove imena sa desne strane. To je literatura koju sam koristila sad za ovu prezentaciju. To su ljudi koji su zaslužni za ponovnu valorizaciju ovih zgrada. Znači, od onih, recimo, Čavlović, puno pisala Milita Čavlović o samom hotelu Panorama. Isto tako ona i Lidija Butković-Mičin i Idis Turato koji su pisali u sklopu onoga projekta Motel Trogir. I Turato i Mrduljaš su pisali neki članak o turističkom kompleksu Haludovu i Ubavi Ston. Tako da su zaslužni da se nešto ipak promijenilo, da je došlo do te ponovne valorizacije. Za sada je znači Panorama pod zaštitom, a ovo je jedan studentski rad Dore Kodrić, konzervatorski elaborat koji je rađen na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, gdje je ona predložila načine zaštite Haludova, gdje je zapravo sve osim onog jednog paviljona koji je bio za smještaj osoblja je i trebalo biti zaštite. Ono što mogu zaključiti to je da, eto, da sam ovo proučavala, nisam se osobno time baš bavila, iako je to bila arhitektura s kojoj sam ja studirala, da ono što mislim bitno, uznavanje prošlosti, isto tako poštovanje prema onima koji su gradili prije nas. Mislim da je to nešto osnovno što nam osigurava budućnost. Zahvaljujem. Mi se svi zahvaljujemo Nani Palinić što je nam priredila zanimljivo predavanje. Ja se zovem Ingrid Jerković. Pred 2 godine smo ja i profesor Marija Vejvoda usred ljeta 2020. godine, kad je sve bilo zatvoreno zbog situacije koja je bila u zemlji i svijetu, obišli malo hotel Haludovo i Panorama. Zbog čega? Znači ja volim snimati i slikati, a profesor Vejvoda je po struci arhitekta i poznaje ljude koje su te hotele gradili. Konkretno hotel Haludovo, arhitekta je Boris Magaš, poznavao ga je dok je bio među nama i poznaje suprugu Olgu Magaš koja će doći danas na predavanje, što će nam biti velika čast, osobno meni, jer ju nisam nikad upoznala, toliko sam čula o njoj od profesorice Nane Palinić. Znači, profesorica je sa fakulteta i ona će držati predavanje o ta 2 objekta. Evo, kad ste došli tamo, kako se došli? Ovako, kad smo došli u Panoramu, ja sam inače po struci turistički radnik. Evo ovako, uzeo sam rješavanje. Da, Haludovo, znači na otoku Krku, često idemo iz nekih drugih razloga. Otišli smo tamo, profesor Vejvoda, s obzirom da je to sve tamo u nekakvim grafitima i u nekoj tužnoj situaciji za nas, međutim ti koji rade te grafite, to je njima jedna oaza, tim više što se nalaze grafiti na toliko zanimljivim mjestima, uopće ne znam kako su došli do tamo na tim raznim obrubima, znači, ali bit će bolja vremena, neko će to kupiti, renovirati i da li dok smo mi živi ili ne, vidjet ćemo. Uglavnom, poanta je oni koji su vlasnici nek se potrude oko imovine, jer na zapadu se navodno, ne znam, točno plaća porez ukoliko ti imovina stoji. Super, sam se naljutila. Pa ti dobro, jer ne bi te...